kelaiki dalil Matawi kelaiki ku dalil jaakan kumakaya mapir rukiati dalam jape dan rukiah juga jelasnya ini saking nyeri biro-biro itu Wanibni Abbasin dan diriwayatkan saking Ibnu Abbas apa anna rajulan satunya lanang sarjiku saka bebe jadi rajul ila Rasulillahi maring Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biwajin dorsi kalawan nyeri gusi para kohum angkang ngarukiah ing wajah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pakola mangkang ngandikan Nabi uskuni ayatu harrihu askantu kabil ladzi sakana lahu ma bis samawati wal ardi wa huwas samiul alim uskuni kudu cicing sira ayatu harrihi eling-eling angin askantu ka cicingkeun ingsun ing sira bil ladzi kalawan hakikat dat sakana kang cicing ke dia lagi lahu sakana kang cicing tunduk lahu kadwe lagi sopoma makhluk bisa mawati dalam sakambel langit wal adi lan bumi wa wasami ul alim sab amaratin kalawan 7 kira-kira balen daerah rupiah nyeri untuk katanya Pambari'a maka kali-kali cagur separa jululana Wato khawata khodahalan anda diakeun ing rukiah ing uskuni ayatu harli separa muslimuna muslimun rukiatan ing rukiah minandorsi saking nyeri gusi Wasakalan bebeja ilai maring Nabi sapa Abdullah bin Rawahah Abdullah bin Rawahah wajah si ing nyari gusine Abdullah pakola maka ngandikan Nabi adni minni kudu marakan sira ing ingsun adni teh kudu maraki sira minni ing ingsun waladi gemidat bahasani kang usmutus lagi ing ingsun bil haqi kalawan gawaha Aduana yakin ngaduakeun temenan isun laka kadue sira dakwatan ing doa layan kang ora pati-pati ngadua biha kalawan dakwah sapa makrubun wong bingung illa kasapa ing pasti ngilangkeun sapa Allah anhu saking makrub Kawa doa mangkanu nelehakeun mangkanuna sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu ing tangan Nabi alal khadri ing atase ndukur pipi aladi nyatane khad fihi kang iku ing lagi al wajhu tawi nyari sumakola mangkali-kali ngandikan Nabi idhab anhusu ama yajidu fahsahu bida'awati nabi kal mubarakil maki abdi Idhab kudu init siro anu ado saking khod Su'ama hei eling-eling hei alani nyeri Yajidu kamu ya khod pasahuin alani emak Bida'awatin nabi kal mubaraki kalawan doa nabi siro al mubaraki kang den barokaken al maki kang bangsa Mekah Abdihi kang abdi Allah Ta'ala Ayah abdi Sab amaratin kalawan 7 piro-piro balen Kasapahu mangkanya gerkeun ing Abdullah sapa Allah Qabla ayah broha ing dalam sadurunge yen ta lingsir ya Abdullah wa apa hulanya gerkeun Allah ing Abdullah lingsir tina tempat lu barang tina tempat yang jampe-jampe nyari huntut jadi busi dibacana kudu 7 kalinya baru ditempelkeun leungeun kana pipi nanya anu nyeri mau tawi kalaike ku dalil jaakan tumakaya mapi ruqyati arkinisa yang dalam ruqyah irkonisa banyak irkonisa teh ketika misalnya ketika dampal Ja'a tumaka sapa rajulun nang sawiji ila Rasulillah maring
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala mangka ngandika rajulahu kadwena Nabi satuna iku ing dalam ingsun irkon nisain lara irkun nisa nakon aradu lan teman-teman karep ingsun patahu ing nyoba irkun nisa pakola mangka ngandika lahu kadwe rajul sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqtahu aja muga sira ing irkun nisa wa qulan kudu ngucap sira doa nanya ta Allahumma robba kulli syai'in wa khaliqa kulli syai'in wa malika kulli syai'in wa ilaha kulli syai'in khalaqtani wa khalaqta irfan nisa'i bi fala tusallithu alayya bi adan wa la tusallitni alaihi bi qat'in hasbi fa anta safila safiyalahu illa anta eta doanya ulah pika jadi dipotong eta urat nah dina irkun nisa anu urat tina musanad kahana panasuku baru ialan dan riwayatakeun anhu saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam apa ana satuna nabi kepala nabi kana tiel yati satu itu tetap ing dalam birit doma asauda ikam hidup si paul utawi obat menyeting nisai saking lara irkun nisa kudabu dan ajur-ajur ieu ya wa yudahan mulan gawe minyak lan den gawe minyak apa biha ya cuma yo selalu makar gede minum apa minha ya ala roiki ngata sending heum cilu ma utawi kelaike kudalil jakan tumeka ya mafir ruqyah wa parasi dalam ruqyah kuda ida talat tatkala kenalara wastas amalan susah ya par lamun ngamuk basa urang et doma arek muning lamun ngamuk eta aya ruqyah dijampe Waan sakikin lan dan riwayatakan saking sakik kalangan ika sakik puna ono ingsun sadaya iku jurusan pira-pira lungguh pira-pira lungguh dinar di Mas'udin ing dalam sandingan Ibnu Mas'ud tidak jaat terkala tumeka sapa jariyatun amat kang bangsa sapa jariyatun arabiyatun amat bangsa Tegalan wa sayyiduha utawi gustine jariyah iku jalisun kang lungguh fil qaumi dalam kaum pakolat mangka ngandika jariyah lahu kadue sayyid ma yujali suka ma utawi apa iku yujali suka kang ngalungguhkeun main sira kudu ngadeg sira abtagi mangka kudu muri sira raqiyan ing tukang ruqyah Aina pulanan maka sebenarnya pulan iku marro liwat ya pulan diparosika kalawan gawa kuda siro kaya nahu mangka ngain ya pulan ing paros bahwa mangka watawi paros iku yanduru muter ya paros kanau kaya satune paros iku palakun orbitnya palak ke jalan matahari Pakola mangka ngandika lahu kadue sayyid sampai Ibnu Mas'ud latak bi aja muri sira rokian ing tukang jampe kudu ngadeg sira ala parosika ing atase kuda sira kampus mangka kudu niup sira pimin khorihi ing dalam liang ing paros al alimani kang katuku arba amarotin kalawan opat tetrobalen Rofil Aisyah lan ing dalam irung kiri kuda salah samarotin kalawan tilu piro-piro balen sumakul mangka kudu ngucap sira lapat bismillahillah bahasa adihi bil bahasa robban nasi asfi wa anta safila yaksipud dorro illa anta Kama barihna mangka lubaran tempat ingsun sadaya hatta ja'a malam-malam maka separa jurulan angka kola makan kita rojo Qad fa'altu teman-teman wis migawe ingsun alladzi ing barang amaratani kang wis marentah sira ing ingsun. Kama barihtu mangka ana lubaran ingsun hatta ra'aituhu malam-malam ningali ingsun ing paros. Akala ing mangan paros wa balalan ki paros. Kuringan kuda. Kakunaan penyakit ayannya
Ibnu Abbas lan diriwayatkan saking Ibnu Abbas. Apa ana usatuna Ibnu Abbas iku kala nalika Ibnu Abbas idastas aba tatkala susah. Alaika ing atase sira pada batuka hayawan sira takro mangka kudu maca sira fi udunaiha ing dalam kuping lorone dabah hadil ayata ini kila iki ayat apa gaira dinullahi yabghuna walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Harewosan katanya doma. Mun doma aya doma ngadat kurulingan. Rek doma, rek muning, rek sapi nya. Kudu boga jampe, nawa jampe jang nyicingkeun ana. Oh, mah tukang tenok mah meureun. Ma utawi kelai ke kodalil jaakan tumakaya ma fi ta'wil matuhi ing dalam naudan ing wong kang kurang akal matuh. Jelema nu teu cager akalna kudu ditaudan eta. Kudu dijampe. Wa maralan liwat sapa Ibnu Mas'ud birajulin patemulanan samiji musabin kanggen musibahan para kaum mangka ngaruqyah Ibnu Mas'ud ing rajul yodoni ing dalam kupingnya rajul bihadil ayati kalawan ikhlas iki ayat eta pasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un fa ta'ala Allahul malikul haqqu la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Mayad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Eta jelema anu mun aya jelema anu kurang akalna teu cager meureun akalna. Pangijing jelema anu selang seling jampe ku eta rupiah. Beda we. Anu lombor mata di jangan rupiah hayawan nya sato anu hanap we jangan rupiah jelema anu teu cager ieu. Nu langlang-lingling. Takola maka ngandika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makaratu ing lapad ma ing opo korok tamaca siro ing mapi udunihi ing dalam kupinge rajul fa abarohu mangka ngakabarkeun Ibnu Mas'ud hikmah pakola maka ngandika Nabi waladi demidat nafsi utawi awak ingsun itu biadihi dalam pengawasannya lagi lalu anna rajulan lamun satuna lanang mukinan kang yakin Qur'aha maca irajul ing ayat ala jabalin ing atase gunung lazala mangka yakin leungit eta jabal. Ayat nu bieu lamun dibacakeun kana gunung bari lalaki nu macana kuat kayakinanana. Aya itu mah kuat kayakinan. Bacakeun kana gunung tepakeun leungit gunung mah langsung bae. Kamana pasir leungit apa? Pai disukan teh leungit pasir hiji mah. Padahal aya lalaki nu kuat kayakinanana Kanjeng Rasul dibacakeun ayat nu bieu kana gunung nepi ka leungit gunung mah langsung murut we ka harap. Eta cek hadis Kanjeng Rasul jadi ukuran jampe teh lain ukuran kalimah nawungkul ditingali dina ukuran kayakinanana ilmuna. Da aya nepi kayakin teh kudu make ilmuna wa. Yakin aing mah. Yakin ilmu yakinna teh gablek. Kamu ditanya ke teh naon dalil, na maneh menang jadi yakin euy. Geus ngaji kitab tarekat naon euy. Hayang ngaji ilmu yakin teh kudu ngaji kitab thariqah. Minimal teh kudu hikam, kitu kudu geus kapaham jeung makna-makna. Iya, kudu hayang ngaji ilmu yakin. Ilmu yakin we, beunah kamu teh yakin aing mah 100%. Semua gue keyakinan mah
Kegedagan hanya kau tujuh ilmu nanya. Keyakinan tujuh ilmu na atau sarwa wes ibadah tujuh ilmu nama. Hapa mur ibadah nage lah. Nanti jadi hapa nih. Jampe tujuh ilmu yakin nama jadi hapa. Aksana sumpah sapa Sa'biyu Imam Sa'bi. Ani bin Mas'udin ing nukil saking Ibnu Mas'ud fi arba'i ayatin ila bapak ayat. Min awalil Baqarah saking kawitan surat Al-Baqarah. Wa ayat al-kursi lan ing dalam ayat kursi lan ing ayat kursi lan dalam ayat kursi. Wa ayat lan ing dalam ayat berapa? Ba'da dalam selesai ayat kursi. Wasalah si ayat yang dalam telur ayat yang akhirnya saking akhir surat Al-Baqarah la tukro orang yang baca ayat dibaikin ing dalam iman wayadkhuluhu mangka orang memanjing ing bait supaya setan wayadkhulahu mangka sabab manjing ing bait supaya setan wala tukro orang yang baca ya ayat alamat jenis yang atasnya wong edan ila apato ani pasti waras ya madin lima jampai jelema edan atau lalu dijampaikan di emas setan kemauan asup mana rukiah nate maca awal surat Al-Baqarah itu alif lam ya mulai modern ketika mukrihun ayat kursi kedua ayat sampai ayat kursi kedua ayat akhir Al-Baqarah billahi ma fis samawati tepati dibaca di hiji imam wa asup setan kata imam lamun dibacakeun kana edan bakal cager jelema edana nan kumaha kurang kayakinan teh ya yakinan dalam gunung oge moal leungit waktu maju-maju acan jatuh napi kana geter gunung teh katingal dibacakeun ayatnya berarti geus rada lurus eta keyakinan.